Концерт в Махачкале в Доме дружбы. Народная артистка Дагестана. Лауреат международного фестиваля «Играй гормон». Обладательница звания «Лучшая гармонистка России». Легендарная Зоя Чунаева. Geç yaxshi bo'lsin, hurmatli qarovchilar. Men bulay deb esmaydi. Hech chog'da hali o'tgan bugun akşam o'zingizni, ko'nglingizni ochib o'staydi, birovlarga bergandir biletni bir qurdoshlari, sirdoshlari, ari var qizlarga bergandir shu biletlarning do'stlari, birilari bo'lsa o'zingiz olgansiz. Tek hech chog'da nizzat etsangizda o'zingizga bir arim sovg'at etgansiz. Neye doğrusu bugün sizin için, sizinle sağlanan Dağıstanlı halk artistkası Zoya Çunayeva'nın geziklik konserti olacak. Görüp durasınız, beni altımda müzikalli instrumentlerde olan telохранительlerini muncha adam olturgan. Şu olsa Государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан, художественный руководитель и дирижер, народный артист Республики Дагестан Навруз Шахбазов. И на сцену приглашаю нашу любимую, дорогую, очаровательную народную артистку Республики Дагестан Зою Чунаеву! Kar vurmesin kız bir de bana kız.
O zimurda bir kız geldi, çeleği bulan. Oysa suda uzadılı, gözleri yola. Onu asil koymur yüzü, hakkım alır. Yüreğime daim diken, ot yanır sabır. Onu asıl koymur yüzü, hakkım alır. Yüreğime daim diken, ot yanır sabır. Yollar sürdüm onu, tutma hamarga. O sesleri uyandı, düştü camarga. Tokta dedim toktamadı, başını silledi. Çeyreği bulasında töleleri. Tokta dedim toktamadı, başını silledi. Çeyreği bulasında töleleri. Uyan çalıp tasir ettim, yıldızım tutuldu. Kızlar şuna faydalanını dedim mutluluk. Eske düşüp ömür aman şu seni burada. O yağmurun bahane edip izleyeyim kaydan. Eske düşüp ömür aman şu seni burada. O yağmurun bahane edip izleyeyim kaydan. Yal almasam çeleğim salmadı yere. Yüreğimi alıp gitti soğulan bir yer. Soğuk benim sosaydı gel bir özene. Yüreğimi alıp derim bakıp gözüne. Soğuk benim sosaydı gel bir özene. Yüreğimi yanıp derim bakıp gözüne. Спасибо. Anam vur ay yüzüm,
Спасибо. Оркестру спасибо. Спасибо большое. Государственный оркестр народного инструмента Республики Дагестан, художественный руководитель и дирижер Народной артистки Республики Дагестан Наурuz Шахбазов, народная артистка Республики Дагестан Зоя Чунаева. Зоя, сені кетме қойма сүймейдім. Ниет болса да, сейчас тебя будет... Давай вот сюда, Чунаева. Дорогие друзья, слово хочу предоставить заместителю министра Республики Дагестан Мурад культуры, Мураду Гаджиеву. Мурад Хабибович, да, извините, пожалуйста. Мурат, идем сюда. Пожалуйста. Дорогу оставили. Добрый вечер, салам алейкум. Я хочу поздравить Зою Чунаеву с тем, что она решилась провести сольный концерт, давно его не было. Я 2 недели назад ездил с ней в город Грозный на 200-летие столицы Чечни. И там в очередной раз она всем нам показала, какой у нее голос и как ее люди любят. Как только она начинала там петь со своей гармошкой, все бросали эстрадную музыку, все бросали соседние подворья и перебегали к нам. Все снимали ее на телефон, и мне было очень приятно, что ее звонкий голос действительно перебивал все остальные песни, и все хотели слушать именно Зою Чунаеву. От Заремы Ажуевны, нашего министра культуры, я хочу вручить вам благодарность за вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия народов Дагестана, многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения. И приветственный адрес. Я действительно вас давно знаю, и всегда приятно встречать вас на мероприятиях. И я надеюсь, и в дальнейшем будете радовать как меня, как наших ценителей культуры, так и весь Дагестан. Спасибо большое. Всем хорошего просмотра концерта. Спасибо. На этом, Зоя, поздравления не заканчивается. Бұлай битмей, сәне гулгими қарасыдан ешқарды. Мен мұны құрайды өпше ерші болып қалым. Жөншілді әрі, иншалла, Зоя саға көстеймесін. Бірдағы сенің бағылы Штепанды қырыңа шақырып, 2 ават әрі бап таймасан бажарылмай. Неге де түгілсе, о да bir әрі қыз. Гүл ханым бұлай болып қалады. Гүл емек аты да бар. Народная артистка Республики Дагестан Гульханым Гаджиева. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня замечательный день, Зоечка, не только для тебя, но и для всего кумыкского народа. Сегодня твой день, и я хочу пожелать тебе в этот знаменательный для нас всех день прежде всего здоровья и очень много-много лет радовать всех нас своими замечательными песнями, своим прекрасным соловьиным голосом. Зоечка, с днем рождения тебя! Будь счастлива! Здоровья всем твоим близким, всем родным. Ну а вам спасибо, дорогие друзья, за то, что вы вот так прекрасно сегодня поддерживаете нашу Зою, народную артистку Республики Дагестан. Зоя Чунаева. Народная артистка Республики Дагестан Гульханым Гаджиева. Başım sıfadı, sırlarını gökten
Спасибо огромное, спасибо. Çok sağ olsa da Gulhanım Hacıyeva, Народная артистка Республики Дагестан. Hali görüp durasın neçik, erol birinden biri erol işteypalar çıkıp durar, yırlamağa. Hali çıkacak, kız da o kızdan kem tuğul. Adağı da erol, ben bunu kiçilen beni köp suyayım. O var her zaman şıklarda yazaman. Birsin size oynak, koyayım. Ben seni köp suyayım. Alıp yüreğim oynat. Jıvaçka bolgamısam turacağım çaynap. Oyuncak bolgamısam turacağım oynat. Sen yırlar yırlaysan. Yırlat yürekli yayınat. Aksamatova Zaynab. Народная артистка Республики Дагестан. Zaynab, burayı da beklemem senin sağa. Ben ayıp duramaş, ayrılık işte planını irşi vurunu ben de parça. Bunu vurayım naçı, vapşı da irşi vurunu. Burayı da beklemem. Hali bunu yırlayan yürü, bizim biraz kaldı aramızdan geçken, buraya Akaş'ın ona repertuarından Karlıgaç. Lastiçka durup Orusça, Karlıgaç'tır. Bumukça, Karlıgaç'tan da Erü, Yırlay Zaynab, Aksamatova Народная артистка Республики Дагестан. Sallarına savdun suda yediğim, sarmış bulutunu
Çok sağ ol, biz barımızda köp sevgen Zaynab Absamatova. Zaynab köp sağ ol seninle. Aytmay koyuyorsunuz, bir de bize kez aklımda. Ben ne demek masum, bizim konserimiz devam ettiğimiz hali oruç aytmasa şu yerim başarılmayı. Творческий дуэт Зоя Чунаева. Продолжаем концерт, друзья!